Assam Assembly along Education Asai campaign Boreng ang hoy kapangda. Dimapur along lo ke chali dun bom bang pho satlang ang thek ke mia tumapan DKKF atum pen karcho. Ingnar ki joi jamajok towar ke dam ke bangara tum kapherena. Kardom Karbing Life Prime Time Birta Lungpen Nili Samijuli Baby Nona Jeta Birtan Thonpen State Education Asai Campaign Ki Hangpon Suri Inkoira Hinira Paro Sirkebra Inkoira Sia Pai Voreng Hoy Kapapleng Ponjia Pan Kachuning Relo Ki Hangapor Pini Assam Assembly along Kapangda Longri arlo Voreng Warsai ka veri sunim so atumapan isi Birta kimi Bangso Birta lake Voreng ang hoy abirta State Education Minister Ranuj Pegupen Birta Hongjayalong kapachinia tengke toklang asai kamalong suring koira hinira pharo sirkebra inkoira isi vorengang hoy kapapleng ponja phan sikdang pontanglo Longriar lo kapre asai kamalong vorengang hoy kapangdak pon bomasonsi education asai kamalong ta puthot klang ponlo Non ke bangji chitia cheklo ni phai isi pen bangso vorengang hoy phuthak kachuning rialo ke hang pangcheng ponpo Longriar lo Quality education anu jok ansu se kapathir ponjia phan bangso phuthak education asai kama hinpen kengkam dengponlo Education Minister Ranuj Pegupen bangso phuthak kapachinia tengke primary education aphan bangsuri kep lothan banga hoy appointment pipo Lasopen secondary education aphan kapanong pon lake surikrehini ra haro sirkebra inkoira isi Lasong bongpen lower primary aphan suri sirkebra haro hinira thikebra hiniang hoy Lothan banga phan appointment pipa jirponpo Special tera baha lothan banga tuma phan kapanong ponang hoy lake suri isira pharo plira trokebra pliang hoy panong pondo Laso along Bodo Garo Manipuri medium atum aphan anta labangso avoreng ang hoy along sikdang ponlo Inglong laso atum aphan reservation kapathik pon lake suri isira pharo plira trokebra pli Education asai kamalong vorengang hoy kapangdak pon lake non hejong State Assembly along kedeng pon alamra iklo tangte donatum non ke bangji chitia cheklo pen kachuning rialo ke hang kapangcheng pon jelong pate bogdonik tha News Desk report Karbi Anglong live Dimapur rong supialong lo ke chali dun bom HSLC HS laben BCom asalang theka chapa medun bang phori soi jang atuma phan Dimapur Karbi Christian Fellowship atum pen karchopon ke thekje tum pulote na hokle lo chali dun posetame thek bekpo setame lasolong elitum kang thordun mate aning kirung dun kenang sol Lasun si Dimapur rong supialong lo ke chali dun bom bang pho abang phu bang phiatum sadlang ang theki meduna jok kiram tang pai pai ni phainer ke barni Dimapur Karbi Christian Fellowship atum pen karcho padoponro Nagaland board pen ke tokdun labang pho sadlang ang thek kachepa meduna tumke HSLC pen menchi tokbi Noel Teron Vivian Rongpipi HS pen Adeline Rongpipi la pen BCom pen Kabon tokbi pietum henlo James Teron pen kachepa hemphu karcho amayalong Dimapur Karbi Christian Fellowship Pastor Edward Tokbi pensi Arnamalam thanlo lapen sadlang theki meri soejang atuma phan Karbia poho pen karcho padoponsi kewangjilang arni an sose akang toyang deng an kachari dun thekja phan hirjume hangpi Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Northern Range Dolamara DCRFI ing namang bong ing nar ki jujang ajok kilometer ke thom plia jak towar ke ka ponjia phan raratum ka pherinang Duarbagori constituency ka parlo Northern Range Dolamara DCRFI ing namang bong kilometer ke thom pli towara jak ke ka ponjia phan kai ke tararatum ka pherinang son sido Athe ing na rahul ki jujang ajok towar ke dam ke raratum kai ke ta okchikom rompensi ke hatnang Kaziranga National Park kache hoilok penajok inglong arid lapen hidia jo soke etang anta lahaya eng na rahul benajoine kana hok dolo non nelidak Northern Range ke parlo Dolamara Forest along ing nama jisido tikala bang so ing nam
par people de lomara si medamun elapen pu bogakhat borjuri sita medamun ya theke ladak nolom ingnar ka julum pik pen pola bang sorry za ba josi ka cheton tum do pik pusinang than la si forest department pen aningkan wang ge ladak lam la climber cutting udo la tower pen 20 feet la pen uar bina 20 feet la sonsi ke pan do la josi pan lop lote munitu ajara pile do ingnar le do la pen ka preka marar pile do sme aprang ban char ko pola tum ke dam ji pan aka chere meg do post me non bang ke non July ceklon nang lut August ceklon pini anang lut elos dame non anta me la forest department pen ke pan pe pen pot muni tum ke dam ke wang kai tang nar ka chetong nang ka phere nang la pen ingnar ke par la son chetong mam atum do pik la si la ka do ga me council forest department adus me la climber ka tinga bang yong si problem me claim lo brote la pupen ke dam tu la pen thoi pen ke wang tu me muni tum an ke dam ke wang i phala pura si sakse da ji jongpon mi anikan wangta forest sai campaign climbers cutting asai mate tobar pupu ariri panpon ber bonta peneng aningkana bangke pai ciklonang le ro phita ke panasai dengpon pelang halapu rat mate ingna majo chainong ki bia tumseta ingnar ka chetong pen ke kat ka pherenang alam nang thandon এই রিজার্ভ এই ফল পার হতে হাতী সাথী কিবা লগ পায় না এনেতো আমি আৰু গুৰু গোৱাল কৰি থকা অৱস্থাত মানে ইফালে পাৰ হয় তে আৰু কি হয় ইমান ডাঙৰ জানোৱাৰ আৰু আমিতো সৰু মানুহ আৰু সেইকাৰণে আমাক অলপ ভয় লাগে আৰু নিজে আমি অলপ আঁতৰি যাওঁ আচ্ছা দিগদাৰ দিয়ে নেকি দিগদাৰটো ইমান নিদিয়ে অহা যোৱাটো মানে কিছুমান মানুহ লগ ভাত হৈ গ'লে অকণমান দিগদাৰ দিয়ে আচ্ছা আগৰ বছৰবোৰ সেইবোৰ ৰাস্তা পেলাই এইফালে 20 ফুট এইফালে 20 ফুটবোৰ এই জংঘলটো কাটা হয় তেতিয়া এই বছৰলৈকে আজিটো কৰা নাই তো কি ক'ব আপোনালোকে এতিয়া মানে কি হ'ল আগততো কটা আছিলে কাটিছিলে 20 ফুটলৈকে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান 5-6 বছৰ আগৰ পৰা এতিয়া কটা নাই ন তো যদি কাটা হ'লে তো lason tak thaksi sarpi maratu borjuri bengalong tangka ka choenda mahut ingnar ka chetong palok palakpen ke kat ka pherenanga batai dopik lopusi chethan pre bangso puthak forest sai khia tuma phan karjuda mahut nanga chethando na tengke ke damtang aningkan nilika pre ka tumpen ke rap nc towara jo ke pana sai denglo seta peneng ke office pen thanga fan ka videt pena jok climbers cutting asai claim ponong li detlo la pen chokomara tumta kadure pe ka jok ronga jo ingnar ki joi jam hot seta ke raikom pidun thek thedetlo la siladak forest chokomar ke ongdung nang ke toy ke nang sot busi kachuning ri padopon agak ding sa kilometer free photo dak nil tom la range office pen handol lamaran la suang bong ingnar phaita anikan wang sinang chan la si pini bang ongcho chuning si ke nili hin pen elononi mni tom pen la pu kherap chang si toara rai mane paning lom bon sa pining ke ang song ben da thang akerap tawe la pen nili hin pen da son bang yong long do kerap long le dia join sinili pan khedel non puanta la si mni tom la dolamara ra tum akisung do piklo ingnar join ni ingnar bang ambisi chot pining ba la si nil tum da chini lo bonsta e dak tong we join ni si nil tum dan da klem khedel dolamara pen arjison rongphar karbiang long life Bharatiya Janata Party Karbi Anglong District Committee kapin kharateng pen pini Numati BJP Mondal Committee hin pen setame methanga sai hemalong seva sapta mai padopon KACCM tuliram ronghang amahang ke thekarni Karbi Anglong angkang pialong ta isi raraphan kerabaroi made seva sapta pu hokponsi along mai padopon lo lasonsi Numati constituency along setame bangso seva sapta mai padopon CM Ronghang kapin khatpona tengpen KAC Deputy Chairman Rite Singh Hipen Japonsi Numati Mondal Committee Hinpen Rong Surike Thom atheng pia klim KSI dengpon halapu health center along kadokawe bangpli kebra sirkep ke sokachelang bomatuma phan thesere lapen ason ki jo hormukeron anparta cleanliness drive pendanglo ason asai dengpon bangso porahut Cherakani Namgharalong Assam Darshan Scheme Pen Kedeng Ponasai Amu Patang Ponsi KAC Deputy Chairman Inghia Sanghuari Dengpen Ingpupon Denarong Pen Bikrom Teron Karbiang Long Lai Det hini India pen China bong ahoy kapathir pon avittigan ke India phanisi ka phereda mimi alamsi klang bom da thek athe India sarkar pen adet ka preka longke thidam de bonta China det pen India long le ahoy nangki pet bom jok ka phere mimi ang thek si non puta do bom lang
Ahoy alam pen ke ong dung aningkan pinirni anta China pen India hoy klarda kaceplak abelang. Bangso penajo det hiniang bong kacarwa tomon nang jabomsi thekpon long bomlo. Lapu COVID-19 a joine pen lockdown ka pidopon bomang bong China det kopi koson lokama thanangli chini ma. Bangso puthak India sarkar atum thang chini dunde ma. Ili tuma det along le phelang nang ke perabidi joy pensi sailang no nang ke klemang thek ka peklang lake electric railway pen chenglo bullet train ka pacheleng pona son he hui henlo. Bangso bullet train ka pacheleng ponji lake Himalaya hawar lasa pen najengsi Arunachal adung an nang pachetok dun po. Kedamtang jakhong cheklo ni phai ECR ni bangso electric railway impu ponlo. Bangso electric railway kason se pon atowar ka helwa jak lake kilometer pharo plira thomkebra kho tokbor krep ho. Bangso electric railway kang pupon lake kedamtang jakhong cheklo ni phai ECR ni si impu ponlo rapen electric railway Tibet lasa pen Arunachal ahoy an bullet train ka pachelenga warsai China government atum nang kaselam pon lake India phan isi ka phere dame mialam. Electric railway Arunachal ahoy an nang kapale lake China pen risim kangtang nang kasolon anta jum hega porang bong pen nang pale rokpo. Labang so alama bangke eson phere dame mialam. Tangte India sarkar atum kopi koson lo kamat hadun po. Corona joini pen ili tuma dera long abangke se ka chelang dun lo halpu China pen abangke electric railway aphan kaselam pon lo lasi bangso puthak India sarkar hin pen kamatha kapar sidun kenang sot News X report Karbi Anglong live Tangde pini prime time abirta kelapon si kangton iglo